Allô baba, lafa heka l'ordi zay ka lo mizigateka fa teako ty fa misy garantie. Ao misy ordi portable misy bureau yaby. Hitanao baba, ao mba moramora sady mba misy garantie yaby. Manomboka am 350 000 ariary fa mahazo ordinateur. Adresiny va? Am terrasse eo ankaikin'ny maki eo koa he. Mora hitany eo. Iha malala fomba fa zao miantso papako. Aranao amizay le toera? Ankaikin'ny maki eo ho asako. Eka ao ty tiako fa ao mora. Noho miha avao. Ino tena hatao? Efa tsy nandeha lakilasy. Lasa tapaky nani ty antso. Proko rafa. Traha taonao avao. Tsy mipetsaky soa ty nandevena azy fa mivokabokatsy fahatana drika ity. Tsy maintsy manao revanche aho. Marary tampi. Zaho tsy anizakanjo ao anabotsely eo. Atokotsika ziziko marainy zay. Ordinateur mora indrindra. Naoka nahoda anjo raha ty tonga toliara Zigatech. Le mpivarotsy ordinateur malaza, mora, matanjaka, azo antoka, misy garantie manomboky zao. Tsy mila mandeha lavitsy zao koa vao mahazo raha soa amin'ny kalitao tena izy. Avy amitsika eto Zigatech henan'izao hitantsika ordi portable no ordinateur de bureau, slim, gamer, amiabiaby re zay. Viliny tena mora, 350 000 ariary fa mahazo ordinateur. Hitanareo toy? Soa, tsy mahafaty antoko ty mivily azy. Iha mivily raha soa zao? Tsy mahati antoko koa mbena. Aia koa ro hita? Apetsako eto tse toy. Numéro azahoanao azy 032 82 292 15. Misy lolo koa. Igny ziko hinominy ziko. Marato koa toy koa. Tetsika tse ty dininy. Tetsika avao najiany. Najiany koa ziny. Raha lolo geg ke koa tia io. Tsy ninominy koa ziro. Ngaho angalako zilo fa tsy inominy fa tsy ay. Arakaraka mihitatsika zao moa zany le hany iny voatampi fa hinan'izao ka tomboka ankatoky. Tsy maintsy mola ary mila vonjy. Vonjeo nareo tsy ho tsatsiny. Isan'andro mijaly mpitiavagna fona akaty efa maratra. Izy ty mara ozigny safa tsy sanjara antegna fitiavagna.